Aner malakan yam Canada la kontin barwan ti ba kalin ka Nur online TV. Kajan gwa same de jogano nywaka na me kaniti kokien. Ban rega dan chur de lat ban jeling. Rega me tuwa rewe ka South Sudan gwad me shane wel kel shaka nekten. En gwa sami kaman tuwa rega mokoja ban jeling ke tuwa gani. De jogano jen ku subscribe ku Nur online TV ke nywaka niti kokien ko bler ti TV kan shamala shukaka ka gwa sadan chilar shika chuk. En ler ban ga jan gwasme kire ka chora la da gwasme shala do shane welker chaganak rewe kinyurol kanti rewe kinyurol kanti kanne welker kono naka shala do naka ka gwam mi chukor che tokten kam jiwo kanne ti sure ajena bu kono chulingano bi gorono bi nyoga ne ko ken en korona kanne welker tana gwasme chaok ben payten assure en gwas pas ka jokten gwam mi shala do do mi shale shwil mijen kasobat river shaman dangro shamu ka botin re kurmo karaja dan shalat kenete na kana ke pas kana ske nan ko ke murleni ke jabani tintere wi ka greater pibor administrative area kan jabani ngai kono wala kan nas la kan kan ni shanki la kan ok la kan nan kan gad chala do ken murleni ne ka gwaze dan shamal cha ta ngeje koron kin daro jindang ro kel tegatin lo la kan mal an cha ta la kan tul ke la kan ayar en male dana shatan akam lo nur ka gawa nur ke dinka ke jangden tere wujin wini tun tie ke ne tun kontin tika bodo rekorodin ko kan murlene nakane dialan to gwasamo jagu jano de malamo de jalat ke shwa malamo chwa jaga jatu wano shu malamo shu datin en tama shi murlene shi kan ne timo yar kamal kam ne tun kontila nuri jan ko en la lingan tama shi ne wal kel shi glutin kane wal kel liutin tenne ken kan mulen batikatin kanedin kontilan wer batikatin riga dan en chitogon wini chala do shi ko kikan kanang ba ka dob dan shalat keje kane wel kela to kanedi chiliu gwad dan chi koje tokten kam muleni kane ji wok tilan wer agenda ne linga jan gwas menu kam nore kamuleni tala malum titin ko kan mulen la kana bini shanka bu wer bu kan kanak moda ba aname akel mo gorgwech kanedi kon lan wer tintere wich en wini ka nyirol kanti gwada dana shirye ga mo tokten ajele dani linga jan gwasme nywaka ne ko ken be ataka man bye bye.